Asubuhi niliwaambia kwamba nilienda maoni kama nimekufa. Na mkitoka naambia yuko na asiye. Wakati nilikuwa naambia wale ambao wanatoa nadhiri na hawatatimiza. Na niki anatwama na tsanza na kwa masezerano na hapo nje. Wakati niliwaambia kwamba mimi nilitoa nadhiri sikutimiza, nikaambiwa mbinguni sitaingia. Na bila mbona na tsanza isezerano sinalishita n'ijuru sininjira. Nikaambiwa mbinguni hautaingia. Barambira ngo mwijuru ni winjira. Kwa sababu sikutimiza ahadi. Wala kwa isezerano na tsanza. Hiyo wakati ningekufa, hicho kile na mfe, ningekufa. Hiyo mfa. Niliwaambia kwamba ninaona niko ndani ya shimo. Na wale ni mshimu na yabiye. Hao mama jashukuba wakaniletea maua za bei. Hao mama yanga ikomea. Lakini sauti kaniambia hivi. Ishirambira. Ona sasa pesa ambazo wameomba hizi mama wasema kupatia leo. Aya mafanga yote yanatembea kwa kurusha. Sasa ile kufa naenda wote. Hiyo ta naika jana yote. Hao mama wamesema Biblia kuhusu Mali kupunga moyo kunuke na maji wangeifa. Abanene zima kanini. Kumbe sikuingia mbinguni. Kandi ninje mwijuru kwa sababu kwa sasa sasa huyu wa ndani ujamo unaimbe. Tunakuwa na maisha yetu ya ndani. Tunafisa uzima gachu bimbe. Yana maisha ya ndani yale. Kandi uzima gachu bimbe. Yanapaswa kumshuhudia Kristo. Uko uzima gachu bimbe. Ukiweza kuona yale maisha kandi uko uzima yanatuongoza. Uko uzima bimbe ni kwa kutuongoza. Hivi naye mambo niko nayafanya na mshuhudia Kristo. Ndio kora shirika ya Kristo. Hii nguo inaenda nafaa inamshuhudia Kristo. Ndio muzu na ambaye inashirika naye Yesu. Sababu alisema hivi, kwa ukiona aibu kumshuhudia. Kukonisha wajina na yatumie uwaji sodi ndio kushiriki naye. Na mimi nitakuonea aibu. Na chewazo cha mboni sodi za kumshuhudia. Mungu atusaidie sana tufashe cha. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu. Haleluya. Haleluya. Basi amrisho acha niwaambie hivi. Ukishasikia pamoja na kuona haya yote. Mkuona hivyo vyose. Kuna bibi harusi anayejiandaa. Haliyo mgeni wa Kristo yite. Nikaona watu wengi. Wanavaa mavazi ndio. Mbona watu wengi wabaya nyambaro byiza. Wako wanaimba. Waliko baririmba. Wanaimba. Wanafurahi. Banezerewe. Sauti kaniambia ona. Ijwi lambira ati dawa. Kuna wale wanajiandaa. Hali habiteguye. Wanajitakasa usiku kama hali yeza kumwanya. Kama wao ngalo nafungwa na dhambi. Nimba watu kurukiboshwa n'ivyaha. Kama una matunda ya Roho Mtakatifu. Nimba unafisi ivyamwa. Kama wewe hausamehe unatembea na roho yako ni kabati. Nimba vyukuri udaharira umutima wawe ugenda na kabati. Kuna bibi harusi anayejiandaa. Naho watu wabimeze. Hari abandi biteguye. Anajiandaa. Biteguye neza. Anajiandaa nasubiri pande alinie. Hari biteguye barindiza bagusibiri ivuge. Mungu atusaidie. Bwana tufashe cyane. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Tusome kwa kumaliza. Dusome dusoze. Soma Ufunuo wa Yohana. Ibyahishuriwe Yohana. Indwi. Mstari wa 13 hadi 14. Umurongo wa 13 na wa 14. Soma 19 mstari wa 7 hadi 8. Ubundi arasoma 16. Turasoma Ibyahishuriwe Yohana 7:13. Umwe muri babakuru arambaza ati niyapo. Ndio, endelea. Umwe muri babakuru arambaza ataba bambaye imvune zera ni bande kandi bavuye hehe? Ndamwishura nti mugenzi ni wewe wobimenya. Arambwira ataba nabavuye muri wa mubabaro mwinshi kandi bamesuye imvune zabo bazezesha amaraso ya wa mwagazi. Amen. Amen. Wamefua mavazi yao katika damu ya mwana kondoo. Bamesuye imvune zabo mu maraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Na yale mavazi alizo mpuzu ni matendo mema ya watakatifu. Ayo izo mpuzu ni
Ufunuo 19 umurongo w'indwi n'umunani. Turasoma mu izina rya Yesu. Byanditswe Yohana 19 umurongo w'indwi n'umunani. Tunezerwe duhimbagwe. Simama hapo hapo. Wale watu walikuwa wanafurahi wanasema tufurahi na tushangilie. Ngo tunezerwe duhimbagwe. Tuyihe icyubahiro. Tumupe Mungu heshima. Kuko ubukwe bwa mwagazi w'intama bushitse. Kwa sababu harusi ya mwana kondoo imekuwa karibu. Umugeni wiwe ariteguye. Bibi harusi wake amejiandaa. Umugeni wiwe ariteguye. 8 kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza. Amevaa mavazi meupe mazuri. Haleluya. Zikayangana. Zitanduye. Ambao haina uchafu, haina maua. Izo mpuzu zera nziza. Haya mavazi meupe mazuri. Ibikorwa byo kugororoka. Matendo ya matakatifu. Ibikorwa by'abagororotsi niyo byambaro. Mungu atusaidie sana. Dufashe cyane. Matendo mema ya watakatifu. Ibikorwa byiza by'abagororotsi. Tutafute kubona matendo mema. Turondere kuba ibikorwa byiza. Harusi ya mwana kondoo iko karibu. Ubugeni bw'umwagazi w'intama w'Imana buri hafi.
igihe kimwe nari pale mu Faransa, sikuwa nimepeleka ujumbe tu, nari ntwaye umuhanuzi. kulikuwa kiongozi kama vile tunaona apotre alikuwa anaongoza programu. Hari umurongozi kuko twabonye apotre arongora programu. Wakati unajua alisema nini? Mnazi chafuzi. Aseme mama evangelist, Mungu akubariki. Achaba ngo mama lakini waliko tulizaliwa wanasema Yesu anarudi. Twatutse bavuga ngo Yesu anarudi. Tumekomaa wanasema Yesu anarudi. Twakomeye mpaka leo wale wanasema Yesu anarudi. Nubu baravuga ngo Yesu anagarutse. Akasema kakitu kama Mfrançais. Akasema j'en doute fort. Acharavuga ngo byukuri. J'en doute fort. Ngo ndafise ngo Ndafisa makenga menshi ngo Yesu ntashobora kuza. Lakini sisi wana wa Mungu, ariko twebwe abana ambao tunajua siri, tuzi Bwana Yesu atakuja wapendwa. Sasa wasafiri bakuru. Bwana Yesu atakuja. Usikuwa mtu wa kudanganya, Yesu atakuja. Ndio umuntu wo kwibaza no kuharira Yesu azoza. Amen. Ukubali usikubali, mimi nimekuja kutangazia kwamba Bwana Yesu anamwandaa dunia. Wemere ni wemere cyana cyo kukubwira ko naje nzanye mutumo ko gutegura umugeni. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Naanza mkakati. Nataka niseme tena message ya pili kisha tumalize. Ngomba mvugire ikindi kigira kabiri kisha turangiza. Ni message ya pili ndio lakini nitaikata. 18 Karavuga ngo bigwanishwa by'umukristo. Yes. Ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwambara ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko turigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza n'impemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Kandi ibyo kubw'ibyo mwabiri ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Nuko rero mushikame mukengeje ukuri, mwambaye ukugororoka nk'icuma gikingira igikiriza, mwambaye inkweto z'iby'ubutumwa bwiza bw'amahoro bibiteguza, kandi hamwe n'ibyo byose mwabiri inkinzo yo kwizera, niyo muzoshobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwabiri inkofero y'agakiza, bona inkota ya mpemu niyo jambo ry'Imana. Musengere muri mpemu ibihe byose, uburyo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubibere maso mukomeje rwose musengera abera bose. Amen. Amen. Soma Korinto wa pili sura 10 mstari wa 3 hadi 6. Korinto la kabiri igice c'icumi umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 6. Turasoma Abikorinto ba kabiri igice c'icumi umurongo wa 3 n'umurongo wa 4. Naho turi n'umubiri nitugwana mu buryo bw'umubiri, kuko ibigwanishwa by'intambara yacu atari byo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura karimbi, dushingura impari n'igishizwe hejuru cyose kihashiriwe kurwanya kumenya Imana, dufatanira ivyiyumvirwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Amen. 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 Hii ujumbe ambao ninakuletea ubuhanuzi ndakuzaniye wa jeshi abasirikare n'abapolisi wataielewa vizuri sana. Abapolisi n'abasirikare barabitahura rwose cyane, kwa sababu tumesema kuna habari za vita, kuko tuvuze amakuru y'intambara. Lakini kila Mkristo wote, ariko umukristo wese iko katika vita. Umukristo wese ari mu ntambara. Shetani ameinuka, Satani arahagurutse, ariko anapiganisha bibi harusi, ariko aragwanya umugeni wa Kristo. Usisahau kwamba tebe yetu ni kuandaa bibi harusi wa Kristo. Ntiwibagire ko turiko turategura umugeni wa Kristo. Tebe yetu
kuandaa bibi harusi wa Kristo. Inumero yacu ni gutegura umugeni wa Kristo. Satani sasa hivi umunyene amesimama kumpiganisha bibi harusi, kurwanya umugeni wa Kristo, na tayari kandi amekwisha teka mateka watu wengi, kandi aramaze gufata benshi. Ninakumbuka siku moja tulikuwa tunaomba, unasikia kimwe twariko turasenga, tukapata neema, Mungu akatutembelea. Tukiri ku buntu Imana yadutemberera. Na watu wengine tukisema Mungu anatutembelea hawaelewi. Hari bamwe tubabwiye ko Imana idutemberera udatahura. Ninafikiri mgeni au bibi harusi anajua kwamba Mungu anatembelea bibi harusi, si ndio? Ukandizeye yuko umugeni wa Kristo Yesu azi kwima kuko Kristo Yesu atemberera umugeni wiwe. Muna imani kwamba Mungu anasema? Murizera ko Imana ivuga? Muna imani murizera ko Imana ivuga? Imana irahezagire cyane. Sasa tukapata neema, twagiriwe ubuntu. Kusikia sauti ya Mungu ni neema, wapendwa, si ndio? Ijwi ry'Imana n'ubuntu wagenzi. Siri ya Mungu, ibanga ry'Imana iko na wale wanaomwamini. Ibanga ry'Imana riri muri bajya bamwizera, wale ambao wanaompenda, bajya bamukunda. Amena. Amen. Na Mungu, Biblia inasema hivi, Biblia inavuga, sitafanya kitu chochote bila kuibia siri nani? Wanani? Sizokora ikintu na kimwe wala bila kuibia siri wanani? N'ibibanga abasavyi banje. Abasavyi bakora iki? Basenga. Abasavyi banje bakora iki? Abasavyi banje bakora iki? Wanaonitafuta usiku na mchana. Oya, bandonera ubudahumeka. Amen. Sasa tukaambiwa hivi, ndababwira tubwirwa ngo Satani, unajua wakati aliasi mbinguni, igihe yatari n'amara mw'ijuru, aliangushwa wapi? yarakororewe hehe? Yakororewe ku isi. Mungu awabariki sana. Imana ibahezagire cyane. Aliangushwa duniani. Tena aliangushwa na majeshi wa malaika wengi hapa duniani. Yakorowe hano ku isi n'abamarayika batari bake. Biblia inasema alishuka